Dega wa emedo ina liligana kadungwa kele tutwenda nite chasiela na esugulu. Dega wa emedo ina liligana kadungwa kele tutwenda nite twenda la nevo mubo. Zaima kadungwa ni matata umubu wa maimukanya nundo wa kwana kadungwa ndae amewa. Zaima kadungwa ni matata umubu wa maimukanya nundo wa kwana kadungwa ndae amewa. Mudana wae wakana tuendete Mombasa shonga lizila ya tupite abalukilenze ane. Mudana wae wakana tuendete Mombasa shonga lizila ya tupite abalukilenze ane. Alisi ya mbaya siana nyingi ikasiadayo moya naandeleva nagatunga kiroine kwa kwa. Alisi ya mbaya siana nyingi ikasiadayo moya naandeleva nagatunga kasiadayo. Yes. Ongabeli oba. Wewe gara. Newe na savyo. Wodi wa mana kiato? Wone wa kiato. Kwa baba hizi kamera kaya. Ndio baba wake ndiye mbuzi. Mbona vieti bazito bagumo ndo itawata. Aimadhi ya kwenye ni waende. Kito motito wande. Bwa kambo. Aguma bendeni. Kwa eti mbandi iziro ya musi. Edi mbandi iziro ya musi. Yuwa bika motito wande mabendeni ngale baba. Bwethe wa kelaleli. Theta na gukundu gweta wa. Wapita mbongoni. Uyumela mabendeni. Awela kwenuka. Neno kamo no nandi ogona. Ese kwa thia tote loko bika. Ko kwata ne kone. No kwata. Wewe kana kodeka ngora. Niga mtamundo. Masito. Wewe tamundo. Niga tamundo. Aliyo zina magodhisho. Ozito mawa neta wamboni vazi moya. Mawa adi neta wa kangura. Kangura mwene. Adi makazi kangura ne kuumana. Kangura ya umia vaze. Kangura no muna wa mbediu. Kwete yuja. Wambediu no wona ndeguyana wambea kangura ni kaindo kate yana ako. O kaindo kate. Tula tutweta wa gekamba tutengale. Kaindo kateni. Tutengale. Gwedio zero wa kialada. Kilo zero ne wa katano. Lakini huyu inawe. Nonye ni nane nyoga olonge ukona ngita. Wakameni ka sister wawa olongito muko. Teta wa moredi. Uzaitwe ngala kuzia mabendeni. Uzaitwe mabendeni. Utuwa mabendeni. Utuwa wa mabendeni. Ena nange ne wagu mabendeni. Wetu mabendeni choko. Kundu mabendeni na gulya ni kwa gwe na mumbingi muno gethe ya gweta kwe mabende maingi kweto mabendeni. Na mozi yake thakani. Na hali kasukulu wa mabendeni kana ndwa kibika. Na bigie. Na kisoma ngo mabendeni primary. Wa minavo mwiti of class 8. No umeya. Wa umeya. Wa matanga. Na kwa dia uyo wona muziki wako tezia kwa secondary. O mathina mabula ni to. Ukendia wone ngitaira we maana. Maana ngita enzumbegere. Uzini mwaka iba yuwa mina wa mini class 8. 08. Ewe kana ke. 08 class 8.
Na yu kwa mina ubinairo wezo kuna wali kana bado kwa kindu kinamba kubika mcha wali. Mcheze wali. Ngao wali ne wa ne batagu mono na zunga mono ne gwe zikonero. Wili kimango yu. Kimango na kizunga abyo. Bakona kiyana agyo ne gwe metho meteka. Niki. Unegwa andambia neza ndiye zikana ingitala gie negwa negwa eka neza mono. Ebira kindweze u primary ndweze kuna ngitara. Ndiyeze. Gitawa manende. Mama no ne okuonza niende ona maisha. Mundu amina kala zaidi anda ambe ya maisha ata. Ambe ya maisha nyina ambe ya kwepundi zengitanga zoba zengitaza zawa zaitinge. Yepundi zyandieki ya ndizi aziato. Ndikonanga nyingitala kwa ambe ya ukona ne akwa ya kwesobya. Saizi bai mundu kuna kitabu tu ino musika zoganga na kwata chakwa kwata imaye. Nakunangie na kunango na atanimese nezo yethe alama mese mambonya azuna oyo alama mbese naoniwe mwana ko moeta wa Mombasa Road Superstar wanagu landi motito wande inagu oyo ame kulenda wende kweli kindu kiambagu nethe akindu kiambagu nethe anyengo na anai ndeze kitala mbadisieko na kuna kadogo mbadisia kimangu no dzo izi da Momo ebundi azana bo. Momo ebundi azana sio. Yu wako nawe amone kanoya yu adi moto wa klaziti ino ali kola school wa kwa mondo mangita. Kwa mondo mangita ndiye dawo ne kwata neziona kuande kuo yande ko no andu ala mewe amembesa. Mambandeka nyana athi mambandeka na ikuwethi nyendi kuela ngita yawo. Udo komera ndedia. Komera ndedia. Wethe bayu. Wethe jina ku museo mo etawa Munyala. Oida dindo ziana. Izambi ngena ida zandi twauze. Ni challenge sifa bete hata mwedi. Iwe ambozi no kuandikira waendie Mombasa wewe weka. Wa muka auze jone. Wa muka ambo sembe agewu. Wizoko bingwe indo ibiko masama ubingwe. Agenda wina bilezo ya gwe kuna gitaro. Ikwaza yize kuti one wa moyo na gwa ndiambo yo bitha ku anda kamyone. Ya mo bitha ngeitini. Ye bitha dena. Ile keto ndina kana ndo maze ndo na ali kwedia. Ile kwedia ndabe keto ndo kweta le tuni kana iko kana wadi kwedia le tuni ndo ile mondani. Ya go gwele tio ka mbo myumazia. Ndikoneke. Ndikatwike edu. Uma lo gwete ke weta mondo takwe tio ndo. Ndikoneke da se edu myoko na siendo naye. Oreka ngora weza ngana ndi wadi ata. Wadi nata. Wadi na lika, wadi na bundi angwe gitane munao zueta wa Mombasa Road. No giena kwara na namba ndi ya Mala Mawabelo. Mala Mawabelo. Na kunanga gitabu njamina mi anondona. Niwe na mbezi okuna, niwe na mbezi mbandi ya kwa mabendeni. Kuwa thoko magendo yoga. Na thoko Mala Mawabelo. Wa yu akuna nyo ndikire wekara bo. Ndia kuna azolo. Kwatu kuneko ka Mala kamuka Mala Mawabelo ko ulika ndo wa thoko maibinde yu. Indio kokone yako. Haya, iki awasema kuloku. Mala Mawabelo, ngwatie karembo. Mala Mawabelo, ngwatie karembo, mwaka muzuguti, langiwa mandazi manunu. Nena kitologo, jagu mamazi, kana kazimati, langiwa mandazi manunu. Kula ngika Mala Mawabelo. Ida yo mbandila ulikiyo ya nwangita. Ambezi na yesu. Ijaga ngika ge. Rhythm.
maisha mangita moyo muno magae umuguni wambandi ndozo za tondodera tomanze torembo tuzubutu vya wambandine takama magindungwe yakaimba wanyagili naketa wa mazika nakato igarembo kakuma kalamba emadiliko maiyane imbali jeta izune nakona kamwezo kangi kake magendo otatolangile mwe notene tolangile bana ibinda yuko kwa ke mona ni izo mwe bazomi otamundu wekuyana ndeni wawathi nakona ana mala mawavelo na ndete ne mukoni wa rhythm na nakona rhythm ewiye titangita yakwa mundu naye wanabuya mundu ndiazoete kinduke wekunga mombe wandu wine andu utazoea kyo bina ngamba wende uzoe eza iyo mothe no ndikona solo akometo duko ambia mbona ne wiye wakuna wathi neza solo wiyo kuna solo yu kuna solo ambia kuna solo esine ngita yaku kwa njia solo na rhythm ni joga madeze kwa njia solo solo ndo kuna winete wa nela kuna akilia nela ngona kwa kuna solo kwa solo ukilie abine kwa kuna solo wino ukilete niwe obaini kwaduka maisha ma ngita nina ngileti yani wamboko nina ngileti hata Biado ino ngonie livi yani nazi yoko de solo no yeka na solo ndo ndo mwadukea ndo tabo obaini kana mama na solo no yeko ino ngileti Is it your solo you? maisha mangita moyo muno magae umuguni wambandi ndogoza twindutwira tomanzi torembo tuzubutu vya wambandine takamwa magindungu yakaimbwa vanyagili naketa wa mazika nakato igarembo kakuma kalamba emadiliko maiyane Rike mundu lako na rhythm mataina nondo ngita ya rhythm mwetha okunete nayo kindu kikira okisileta akili nomba kogethe akili yakwe kundu kuna rhythm inene mbizo kwata nimbe wanu makona ongo na nyinete nenge na utio utio taina kwa ino baito kwa na rhythm nge baini megwe pe mone so kwa jake botokani maisha mangita moyo muno magae umuguni wambandi ndogoza twindutwira tomanze torembo tuzubutu vya wambandine takamwa magindungu yakaimba vanyagili naketa wa mazika nakato igarembo kakuma kalamba imadiliko maiyane ndilikelawo ndio kolia dino adio ni ngita ibelo ni abu ngita ila yakwa ni amo ngonete ningona solo ningona rhythm ingawela yethia ndono kuna muno nela ngwatanganeta ebinda yaza azineva rhythm neone kunde izi iyo ndo kunenga natike mo kuna rhythm ubula ndi rhythm kadhaa ubula neti ono ngita ya kutamba omewe wambomewa yoke aine kuna yorani no mwa so oti lazima wadi omwe ano ndo rhythm kadhaa ubula neti ozembero natu
Okora imwe yakatito. Yakatito. Uko kulie. Enoke magazi ya rhythm zia katito sie bina nego. Sio bina. Niki. Sio bina nondo. Ne itazie. Gira ezunja mana mwana wazu tuning yake zera tune elewa. Niki. Nondo ne wathi wake weto bo ndiki sitondo wako na tuzolo twanzu ikona tuzolo twanzu ile atunge tugweto ili dimune gweto. Ne gweto kamono. Gweto wathi bio. No tamukoni wali no wazi rhythm zia katito cheyo cheyo ntiazele imane ya njizine tuning kana nenya. Eta kauti. Oye nyama ina ni mwidi wa rhythm yake timba hiyo ngamala zoke na mwini mona rhythm yake nenzio kana rhythm yake no tofauti pia oyito nene. Bro, you tazie rhythm sirazi yongo ne tofauti ne ba studio na setting we the setting is no gwewa kila kindu chondo kiwiete pio. Eza ne rhythm no gwa ona wathi wineto no megwa ondo etambete. Mureka ngona wekala kwa mwana wito weto wa Magindo ibinda yana. Nekalilo no ranonso maka njami na maka bo. Obo mwaka waliwe. No mani kwena mbezi okona mabendeni mbandi. Mabendeni? Mabendeni mbandi wa mbezi ya. Mabendeni mbandi nina kona mbandi monona nda record yete mbadi onomwe. Ngaumyo mathangu ngamathoke lavu. Ngakona mbandi. Baka yune sopika yuna record volume 1. Volume 1 nakona volume 1 yakona agonie 2017. 2017. Mbadi zera wala. Na kuona wathi umweta wa nyando ingone zuzu watu zamidiwa baini kila wathi mbola twambe ngone zuzu amekonera weekend ye kangura ya biganga imwane kwa hazuzu nenda kuthinga mone zuzu na tuya yange waninake undavya mamiwe wina zuzu muyanda yangita yakwa nakwa kangura ngometo tukunota nimekwetenesa nimekuitenesa ndeishambikizie kitie tutimba susu mwe maunda yangita maimu magwa nimedethina susu nigia jathikinene muge munda yengita susu nigia jathikinene muge munda yengita na yomba zyakwa wasuwa ng'ande tino nyomukothisa kabuli na yomba zyakwa wasuwa ng'ande tino nyomukothisa kabuli susu mwamba yengita nyaka ng'uranga ilovi kala bukiruketa moyo muno sana wathionge wa volume 1 nego wathionge wa volume 1 nakuneta volume 1 nakuneta shambigizyawa wenda iwe ndoko mana mwini wakambani wenda rita omulika no awando omukenga mwene sembati zyako wizo weba shambigizyawa mwini la ina shambigizyawa wana shambigizyawa leo ndi kona shambigizyawa ane kone ameno ka volume 1 bado ka volume 1 ka volume 1 ne kuna ndoko mongeli haya ndoko mongeli yote tutuma ndani yake kania egira
Ndogo mongeli mwedwa mugangora wangoze iye muno Ndogo mongeli mwedwa mugangora wangoze iye muno Twabangite mongeli wa mutu kaleta mundu namuga Twekalangile tumatuku mwidua muwandologa Nonizi wa mene iye vino inunga mandazi kwa jalomwa Negumbuka njona na nina guwa eyo mwana buzi ndogo Wisomea Mavindini sekondalewe mwetu wenya Nesiyotagwa niyo biyongewe wewe na jaliyo Natabiwe lipatizya kuwa twaiwo lilinze ndogo Na nundu niwoniye isele mboyo na kwanonemuka Wadolo baini. Ile story yawe. Ene story yawe ezi. Kwa mbengo ezi yagiwana. Story ezi. Eta wo ndoko. Eta wa ndoko mongeli. Eta wa ndamaris. Lakini atumbe yezi yeto iza ngima ezi na ngima kwa mezie. Mwendo ocho. Eta endo. Ibinda iba yuwa mina wedia kana. Yo ondiedia. Ondiedia. Duwe ndime amene. Wedia neno. Amene yede no ninga mandazi kwa jalo. Ndio la kundoe kidogo. Ndio ngo ndi ngwe bana. Kangona tu mando na kidogo na ndogo kana na kwela. Ndogo nda mena yede no ninga mandazi kwa jalo. Ti ate bai de na unge. Tena no isi odia. Ko bana jamaa unge. Ko mania jamaa unge. Ana mwana ndo ebango ya bana ke ya bangire. Amboyo na wangu atemuka. Ai monena, mwelo ko mana. Ai de logo mana on bago ide wa meise kwa ge yu. Ko ngozi ari wa ronda nda miro twa binda yu. Nda muto ai. Oya go mo de. Agera no kola kudoke. Ebo na to Dominic Nsuki egwazia. Jamaa osu ekinengo kimwi. Kwa kuelezea kindo zawa pio. Next year I will support him to do an album. I have really liked him. That's raw talent. Uzuni mwana muziki nda sio kuforce. Wewe Dominic Nsuki. Agwa no support album next year. Andapo angozu Kaneza. Jo kunenga namba. Ndi munenga namba. Muyazia dadi twenda kangora. Ezuni volume 1 wako atakindu kweli outside it. Ezuni volume 1 yakwezo. Bweke ndo wako atapo wadino. Iwadio na weze tetelo go YouTube. Ndiakitiege YouTube. Dio na tezange tuzindi na twethia. Na yito zindi wende abaidara. Tuzindi to wethe atu no nenge tukwata ombe azio yatu. Wende atu kigwa. Jigwa bato. Pepo na weta wa MC Omondi. Ni mwezi wa Omondi. Azia no kwenda sana. Na no munenga namba no aizo munenga namba eke pande. Kwende weta muno unya gazeti lakini no go yaba iti. Neno beza inde. Faida. Beza idi. Ni no sia utatu zindi o bato sia yo sia gela modana. Weze de UTI TIB ndongo yebo. Lakini wewe anenge no akona tio na manegi no ni kangurosu kweli. No kangulo motani. After volume 1 bilo ndando to kama mwini onge watu ongambe ngabara mabendene. Volume 1 yakwana akona yo. Wako na dance live binda yo. Konda mbetie ndaumetie wathi. Dance yaku yabda konyo. Na konye ku mesiende na ku ndo kweta wa Elikoni. Elikoni. Na konye dance yaku 2015. Iwe wako nana kwa mota mbwa timu yaku ya mabendene boys man. Timu yakwa ni nene bio nene la na mona omweta wa kakoro mwana uzi mwini wakwa. Na kazioki ni mwini wakwa. Ne aini inge.
na njembe tatu ukunda imwini wako zine na ini atatu ekako ni mangi tayo njembe tatu kwenda chini kwenda chini na nikabeni kukaitoka sister wako keta wa Murethi kakona rhythm kwako ezine mbandi paje la base pe mosani era agwa juziane na inge ile timu ya Mavindini wende yawe kana no record ya volume 2 ndio kana kuna 2018 era wanda marizi wandiye teke oloda mangi wamulilikana ndiye na mukule na ketha no mbeze na unenga asia wendo wa matuku aye njao jethiwe wamulenga aziana ona shopping ona kona ebembelo na yu ila woza nige oza shopping nduka no kaikweba you are radio kinyomo ndo kuma 2015 na ko na kote na gitio gia ende akana mwezi oro teza yama you meeting ngina mwaka ukaenda yani akakobe ya shopping ngayo mudhamini ba okanenga we tona na mudia mwai bozi umma basi na binda yuda yake nozi we ya no kwaranga rubeza nenza anga mama kinyozi mwa waya twani kweli ona mabazi je mandwana watu amboliga kuti kwenda mabati tosi yake baiki wana napo nuko nenda mezo kidogo tu umaza media ndamaga ngora ningu ya wongo lazia wandiye ni jau keda nimbeza nina unenga nina gwendete muno nango keda nimbeza nina unenga zia wendo ula wimatukwa ndamaduyana na nina guambiriye ndikuna ngita ebinda yuna ina geno zinegi dwene magawe shebini wega kwa magau nduga nina ina mbelo nene ebinda yunda mawa yuni uizomea dhilogenya keda ni wagwadiye muzendu zubiye muumendama keda ni wagwadiye muzendu zubiye adwani memwo ona kwa ninegie gagede netele ugamine juo ona kwa ninegie gagede netele ugamine juo kagere kama weko guto kioingi yune ino no bedie bio kagire bila ino bedie bio lakini kati lokena aya kailokena go kailokena na lokena to ko bonoka unenda kuyo lokulokena ndienda wezoko kondo koto mwe ibedi digi kaya ni waza ingi ngondo aje kadwane kwa banganya mega na sienai mailo mazio twae kuko kote wako twawa ako kote wo twana na kuko kote wo twana ukigwa ndo karoko kwa banganya kama watwawe nimezia ile mbiti na maete wewe kwati wadi kwa volume 2 watembea na mawenda mnosa volume 2
volume to na ineta mbathi na nawe na kuneta ongi wa kunetu Mavindini Mavindini twapigane jadina naye to moyo Mavindini Mavindini twapigana ya unguza wegine gina Dugie na mutindo mwe utumwete zindu zina moyo Dugie na mutindo mwe umuzunge byu mwiyude moyo Mavindini Mavindini tuina muno dudungie gina yandi Mavindini Mavindini tuina muno dudungie gina yandi Nakula gwenda mwatwa ina matia wa moma edie moyo Uziuni wa volume 2. Isune volume 2. Volume 2 volume 1 la uya mami ndapo neba. Volume 1 na gonie mambe antango ngonie volume 5 ne ya maimbe na wadi mozio nyengo ezindie zoma na munda manaya gede neza. Lakini volume 2 ndio ndogo inabikia volume 1. Inabikia isundia abikia nesa. Ingawa yambadi zazi nzio na gwe ado uti ne studio na setting. Wadi volume 3? 3 ne go no gyogo na gyado jawa. Gyado jawa? Kwa mbona bengo ya gyado jawa? Gyado jawa Gyado jawa jago mbodo dio mono ega shodi. Kashodi bene wago. Okay, kashodi ando kana ilo ambeka na hizi aro. Twambona ni kashodi. Kashodi Ka kwa manna kashodi. Ambe yene le gyado jage gitweke jagwa. Anono ne mondo. Nevela. Na hiyo giza habyo namwe azove gyado. Alafu kalangito maduko. Ile dia bena story shaka na gyado gini gyokombo ejo. Njole gege bene gyado. Gyokombo ejo mono na ite no la wevo. Kino kana gege angewe. Eno gyado ju. Ala gyado. Yoko bine ne yegito mbine. Ne ya gingwa ta ni yo gebungula gyado. Wadi zeina zolo kala eza. Wala leo bizeina zolo. Na siazi ogeze kwethe ngona ngege gyado ge. Ela gyado. Okay, na wala gyado gege la gyado. Gyado gege na gyado na ngugo ya nusi gyado gugena jege wa gitezo gizi. Ndo leo na la gono ndo leo ya gyado ge. Dinadi ya gege gyado ge. Gyado gege na so gizi leo na la gono. Ndo leo na la. Leo nyunga. Magi leo nunga. Ndo leo ya kasebe. Jamaa waambie na wewe na mete na ngi toka wewe. Tinama. Wana kutuweka ebinda ibi atu chako chako mbala weka shoti. Mara mwambe ya na mambede uwa ondwenda. Na zani wana ogi atu gija kwa hii. Ayo na ogi najone zeo vyata. Wewe gege atu kwa bungula. Nina cha bungula na de ina wede ni ngwendo ta vya kashoti ngwendo mwelesia. Kindu hizo ambewa. No mandie no. Wewe gege atu abino bungula kweke yanga ovyo. Ni kuma ubwe. Ni ngine kola ni kija ni ugilio ko geiti wa hii. Ano da wengo sembanye. Na metugo de ano nda ya to na metugo di. Ogile ko gero ge itiwa. Na kwe musembanye. Kwe musembanye. Ogina akora jabe nambewa. Kwe musembanye gya to kimwe. Iwe siya kala kajodi ada. Nazwane ndo na kwelesha kajodi. Na no ngwendo mwelezi andi mwelezi no ngugea wanda mayona ni mwelezi naye. Kende ko kwa kunibie. Iwe za kwethia. Sasa ile yake atukie kinene. Na ngwendo tabia kajodi gya to gya ko kombo elia. Globo ita wakombo hivi gya to kilondo.
Una kamera. Na lama kombo aiki atuna mama itamesi. Mena womo no ange magilata ukitenda sogisi. Okay, ya jaro ke nini lakini mundu akisukumie yeye kukulige. Ije giatu gethe giatu chu. Kweli nikene kiwe. Mundu naye na kuku nene. Tawa murabia kajoti. Ine thea kanya. Ndigo. Yago. Nakashoti atwa kashoti na kiyoto mezi rwa ingi. Na geti omwe to kashoti we mwe. Kuna wezi. Kamu mane wondo mikamu mane mono. De wezi. Yes bio. Tuko niye ya rujapa. Cameraman wa kwetu Jose mbea maglobe yake maomana. Eto akoma yake ya ruki. Tukimalizia, what do you think about this guy? Kile bante wethe. There. Wethe nona kambiti ka ngwe kwa hivi. Haya. Twende kazi. Kashoti ngukulya kiatu chakwa tena nikikweto kombodia. Kashoti ngukulya kiatu chakwa tena nikikweto kombodia. Takoma na wambie kiatu chaku niele kitwike chakwa nye. Ngehela na ngegwa kio viti ngakuya kiatu subia. Ngehela na ngegwa kio viti ngakuya kiatu subia. Indi vezitori ngeto kwata kiatu chakwe kweto kombodia. Nangi mema manene sana negi akikwato kungula. Nangi nena kima kingi sana negi akitaingwa zogizi. No kanukite kwekia ndithi akinunga yutea. Kashoti wambie kiatu chako kekala wikisubia. Kashoti mama ningwe wewo uikongoje kiatu chako we. Ndimina kashoti ndi makosa zuve ya kiatu chako we. Ndimina kashoti ndi makosa zuve ya kiatu chako we. Urega ngora twende la komino kelele tuimyo kelele muna to loma mosolo. Wesi loma mosolo. Wesi loma mosolo. Loma mosolo nikita agu ambadi siage. Oh mwese ne. Jako mananage. Azienda namba yagu. Unyabande. Ezi adwa meje namba yagu ndo ambo manenga tutambeto nena ngatu imino kelele. Eta biro ndiga byende kana wakoma na moko support na nao na mo support yata ambo manenga namba namba yago bazia nenda kunya pande mwenengo bona pande nenge ndo akiato ukono ndo ndo ukiato cha ukirumetwa na ye no ndo muno ya ni makosa muno egiato wito ina badajo ndo abangiro egiane amo ngena kwetha kindu kithumu egiane agiato kindu juge wo muno abagamba kuboya no boya no ndule olea Toka bola kiatu amboneka de. Ndete kelano mpaka ike masabu. Masabu na hii. Na ndo leo leo. Kwa nenge namba yako. Namba yako ni 0111. 34. 78. 62. Tuongelela ingi. 0111. 34. 78. 62. Yete u.
Zete moya muthama. Moya muthama. Alamenda aende kunywa bandi tezu moya muthama namba tezu. Mama Biado namba Biado namba tezu. Alaende but newendi. Ne 011347862. Namu yako kuna simu tena anga Mungu na simu hizo namba yake in case uende hizo mgole makule maku uende hizo mwetia weke sanet wewe ndio hizo mweta huyo baadaye wewe ndio wendo muna no baadaye atakiyatumia wewe ndio kwesio pandei namba nezi yake yado 011347862 atawa mondo moya muthama use your latest yako tukikoyu kiatu chako yo latest yako weke sanet meko kuzumbwa 011347862 kani message ni sawa kayo beach phone oza na pie by the way na pie wagende no amosia hizi nime nayi bale ongamie naku mena ila yakwa yu ni rane kwete pio sana ila yu bela yakwa nambia neziona yote ne ta Cosmas Konzi eva Mombasa no ando ingijula ne rando ita na kyo pe mwambi uswe no ngwatire mbumu no agamba yambaka ngitazi ya mazoezi na yo lane rana ageni ambet ne ko musioka makoma ne ba munaos ambet ne ko musioka tumuna wako twambezie mbandi no yu twambezie mbandi yetawa yala twakuna yala ne naga yu tuyenda yu ko record yu muna uzwa zioga ambe ya masomo azioga ambe ya masomo azo mwana zino nuenda muingo nuenda ngambo mwana zino nzome za ziana lazi endo some ya muingo ino da agwete kiato cha wambo ngino monde era njunjo na nikwatia no mbelo ele mono ambe no kede sana mina yangi agulota not ni mina yagu tambero mitinyana mina yagu yondeka not ya mina yagu yo mitinyana endere mutongo yi yana mina yagu tajalo ukunda ni umugeja muno na mwalimu nera ukunda town ni umugeja muno pipeline yo kedia ngedia mashambi gima ko muno tarasa mo me da gwambinsi na kapungu ne shambi kishawa ne muna wakwa na yongeta wa maikombolent ndani mubazi wangazi kwa Bible ni mona wakwa mela me ku Bible yo me amagere mono haya ota tutambeta ko mina mondo kangora ndisi mbandi yakuyenda cha unyongwa kini dimbandi ni akweze kwenda ndi umela minayo ndeni atamboa mbandi yakwa yu sainge wanga mutulane tazi no thena ine lambezi mbandi eno na wetwe meiyo ne mota itonge na ku mutito andi kambo ya meiyo ne kuna mbandi na tukaituko wa meiyo ya impya lakini yuwe the ata wete meiyo ngatukumana yo na kondo angango una mutie ye meiyo unga kwata meiyo wewe ya mbandi yende neza byo haya mbandi yende neza nikendogeza gwethia no twende nondo yu cha muhimu muno ere yao muyo wego otu manoto thukumanga bandi tesu eto Mavindini kadha no meze no akoba nayo kadha no meze no amemananga mbenge asiende support ni mashabiki muno ndini wa meyo ane no musungi tanzia ne kwa no tuzungia volume 3 on there ne ngumuzongia kwanza nienda mekalemete ele latest anytime tena cha kucha YouTube kitawara ngalaweza kwende masema kwende subscribe kita wa Kangora official kwa hiyo andika Kangora official official no ngwatia nito mugwatia haya kwa usemba ine then wa YouTube Kangora official music ni channel chake cha YouTube uweze kwende hindi no wa mo support wa subscribe no isi ambali yake kadhaa sio tena ile sipo ina pin channel chake then wa Facebook page tuleta ni DJB era ni Motongo TV uweze kwenda na kwa watembea ngale kwesu umo support alama biko hii namba yake ni 011347862 ya kana indi noti emwe itatu ina monza na nada to ile kana indi 01134
7862 namba yake kangora ningende no wasakana enda support yenyu mashabiki kala mweza kula Kilungi baadaye alainde mwewa osai namba yake mweza mwatu mwenye nake mina sio ndende yazi ya niko ko support mna wa Dominic ningo nanga namba yake manda nazi niko ko support album lima next year zigwendo na gumegwa good MC Omondi, thank you so much. Dominic Nzuki mundu ya Bednego asante sana na leo mama solo hindi ambia by the way kwa ndalile na bezini mwandike 0 111 34 78 62 yambia ni mutumia na wena mutumia dezoto na kwa ziada ni kwa mashabiki mako tumino kila mundu kamera mashabiki mako ndio mea mangu hata kwa tende na music yenu nundu chake muna yege wanda jinga ngetwa bakwa ndio ndo poete abakwa fatia lete muone yana kinenebe haya togo ndwazia we ready kuno yo wake nani muko no wenyu nakaraza kwendea maondo ni moka sawa Paipo tuvika moja wake ili kumunano mwende alo mwende maila Kilungu asante sana. Jose cameraman mdogo to Makulobu, director kwa mdogo to Lois kila hivi dayo kwa kija kanali Kilungu kicha kukiana sa kwa nzila elite trivia na kwa mbeledia ukite deni wa Kilungu chane cha bia ngwatelo fresh Monday samo zanga ya tuandike yes ni weekend manda mbadi leba kwa songe awese kwende hindi ona kuno kwa taiba ndisito mbao deni wanzie mwe kana inge kila hivi na kasetwende na kotanya wadhi wa mbenga ndo itu munene ni ku promote ku enjoy na ku support Benga music ile vinda tuakasia we are the Benga Nation. Ninaitwa DJ Biado wakwitu wa muzi wende president Benga Nation. Ginaidi wako ambelia tetiwa nesa ni kuendea kwa cha kuseo na kutinda neza na weekend museo nginamu nani ungetwendea.